Naku apa tip siapang cumi. Nak main pat. Apa nom si kelayang ah? Kitkupar Advocacy TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka Don Bosco Youth Center la imkra shilong ka badairu kanong penya ya ka jinga kop ruwai papawnam ka surkan ut ringkat bat ka Don Bosco Media Network and TV ha ka pratrik unaitung aza pun rio kala pelong ya ka jinga lang kit bok kit riang bat ka jingduwai lang na ka bentau Samla Kitkupar Nongsiej ubalong unong job ha ka rensan ya kop ruwai ka surkan ut season 3 Schwab on Lich Las Vegas, United States of America, ban mi khmat yaka India, but yaka Meghalaya, hakaran san yakop ruwai World Championship of Performing Arts arata apun Rio. U Samla Kitkupar uday ban Lich USA na du snem baladam. Henry namar ki kendrum kendram bat kijing ki baja hakal leng kaperthai, namar ka jinga kan art hapadeng kiri, lapin kendria no yaka jinga kop sha unai tung mentau snem arata apun Rio. Katkum ke program Samla Kitkupar unsami nanong ba shilong hakash potrik unaitung aja pun rio. Kat ba ka jinga kop kan long nadu ka khat lai terik hadu ka arpway terik unaitung aja pun rio ha Las Vegas, Nevada. Ringkat ka jing senran lang jong ukpa jong uba Ivory Kupars imli. Ya ka jinga lang kitbok lapin ya the director ka Don Bosco Youth Center Reverend Father Michael Makri kat ba provincial ka Celestian Shillong province Reverend Father John Zosiama ulalong kumukongsan. Lord Jesus, you called fishermen, tax collectors, and ordinary people and transformed them into extraordinary witnesses. Today we present before you your son, Kitkupar. Bless his voice, his mind, his heart, his journey, and every performance. May the Holy Spirit inspire him. May every step he takes proclaim your goodness. Keep him safe throughout his travels. Protect him from every danger. Grant him success according to your holy will. May he return home safely, bringing honor to his family, to his state, to his country, and to your holy name. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Ushakri joma. Malapsut apo jong u. Yakasap kabawan ruai. Ban shakri eme, ban snongu eme, ban aingu eme. Namarga tagit wailing bajag kapor kaba menis nei ban karshan boriu. Hagabon mi nalaka jong kayeng, kashnong, kajala, kari, ban lek. Sa Las Vegas, America, nakabantabi ni Shimbanta. Haga World Championship of Performing Arts. Arata Arpun Rio. Lorikat nambatu ayo ka mensem to ka jing shane ama ka jing snows kam ba ka jing ai telu tama yarap yo baunlong commission ye ki weipat lingba ka sap ka baudan try ka shanbor ki paro tarado bon one pai pat sala ka jong kari ka jala ka snong ka yeng ban ai ka buram shama but ban ai pen krab ka kerteng ka jama lengba ki sapwai ki baudan sem ko try ipan ki ni paro kerteng jisu amen. Amen. So the province and also for the state and India. So first, congratulations, and we assure your prayers. So be confident and do not be afraid. And so we are with you. The Lord is with you wherever you go. Okay. So we also thank, in a special way, Don Bosco Media Network, this Don Bosco Youth Center, under the guidance of Father Michael Makri and Father Riton Bor. So I would like to acknowledge this one very important contribution that they make for the young people here, especially like this, identifying their talents and the gifts and promoting them like this. We don't have
like this in many other states. That's why Meghalaya is fortunate to be able to promote like this. Other states are not able to bring up that, but under the guidance of Father Michael Makri, so we are able to have this one. And also recently, he was also awarded Vocational Excellence Award by the Orchid City of Shillong. So we congratulate him So in a very simple way, in a very nice way, that he is organizing and animating these activities here, Don Bosco Media Network, which is well known now all over India, all over the world also, especially the Don Bosco Society, that we have media network and social communication, but this is one of the best centers. Everybody talked about it wherever we go around. So we wish him all the best to continue to promote young talents like this in these coming years. Just before coming also, we are just talking about this one, and he said that next time, maybe not only Meghalaya, also maybe the whole Northeast, that is a possibility is there. So I also talked with him. It may be good because we, Northeast India, people, the tribals, or we have very good talents in singing and music, okay, which others don't have. So others people, when they come together, they can hardly sing together. For us, we come together, somebody start, and we sing, and we join. We all of us can sing. So only that we need to be trained and we need to identify those who have special gift and talent and continue to promote this way. So I hope this one, he will be able to continue here, and we will continue to serve the young people. And so in the name of the province, Salesian province of St. John Paul II Shillong, and also on my behalf, I want to congratulate and also wish him all the best, Father Michael Makri. Kykupar ka deban long intuition kala pendak dengar ka jing kemen ka bakrau ka jing smong yo play na maru se yo samla na ka balang na ka bangang train but kala pelong iga ban smong yo play ba play ula pumi ye ke samla ke ban ka sam mo ki bom yo kanu kun kala le se la damdan ka ni ka Don Bosco Media Network le se uket unum yo ye ka ni ka la de ka ba undan na ka ni ka stage ke bakrau ke Indonesia menta. Terma kata ngasngongo ya ka Don Bosco Media Network ke bala pelong ke ni ki jinge sementa ke bakum kini banra bansei ke sap ke pong ke ba ki khun samla joi ki dan. Namar ba chumbala punpa mene ro ketro lomba hangge jala jungi nang duna prat ke bakum kini kumno bangin la ye ke banra bansei ke sap ke pong ke samla keba don na ke ski ke banta namar kata kanau ye pau ke snow ye ka Don Bosco Media Network na ka banta kane te ha ka ko poru ka long ka ek ka ba ila banong ba ka Don Bosco Media Network ka pli ka ta la talenti ka bangila e ka banya trailang mo hangim don su banong manu Naganu ka jat balang, naganu ka jat kenuhon, naganu ka seng balang ni kan Henry lapli ka lat nagabantay baro. Pi kan ya ka bakilaban pumi sabar hakabo play ulbusut po jongki. Kabar pada kalong ba kata kacing yalong parlo. Kaba nang deng jong nang ni napi bidan kapulong yu ketru benda by one ni la smoke mahayeng mar baro aya maro ewan la teblo yoket empat itu yang aku stol terek itu saya yoket le itu saya yoket banyak kebegi pa jadi kata kajingla ka dong pi ban pelong pa penyelong parlo ka krengi ki ne hapo Kynshi ka sinong ka bi jompi pilong sisa ku ngata ka blu de na kata kadao ba i na por sa por ki bun ki parlok para jor jongpi ki ba kren bahasa pang jongpi namar pila kata da ka jing im ka bang jongpi ya ki parlok ki para jor ya ki kur ki ka ki ba hi ngasen pilong ru ku mutang mumbati ubateng san na kamau na du ki por ba P1 sene sa po youth center hawa yo la se pila la ju wise ki we ki rinsan ngam tip ngam budin Henry na du ba P1 support Don Bosco Youth Center support nga channel jungi support Don Bosco Media nga UI ya kata ka jinglong syarak jongpi ka ba P10 shine but pimburi elade bun ki we ki khana samla ki khana rit ngai i bakile rain
mo kidon kala kasapan ruai hende ki le rain ki kyu ki setting bun ki bashu ruai tang shi stansar ki la pet no wat hapo ki rensan ki bangi apli mengi Henry pi pilong kum kata ka syarak kaba tengshai kaba ajing shai ya baro nak takadaw pilong way na kiba ay inspiration om tangi ki para Samla jong pi ki para lok jong pi Henry wat ingi kinong panya jero na marabangi don ki beriu kumapi ki ba shulur ka ay men simru yangi banang le ba shu na ka benta ka future jong pi na ka benta ka lo jong pi te nak takadaw hagane ki chan mit ngi lum lang krui hang ne kum shi ying sisem ban duai ban kerpat yo blay ban ai pi kita ko bor ka sor kumangila duai men ka ching duai sedang papin long shu kata kamlu kapapan bang om tang ya kani ka sor shilong ne kani ka Meghalaya Henry ya kari ka pathehi baro ka we ba pin tin shine om shu kum kasyarak Henry kum uklur kum kasngi ka ba ai chin shai om tang yangi po Meghalaya Henry syaka pathehi baro ka we tinang ta kadaw kan mau ru e kini ki baro ki jing ai ki ba ma pi yo kan mau ba ki wan now blay ki wan now blay mdei ma pi uba la ba penlong ya kita ki baru ki mam pi don mdei mei pa mdei mangi na don bosco youth center na ka channel mdei ki father mdei mano ki ba penlong pi penlong kumne kemau ka de jinga e jong blay na kata ka daw na ka por sya ka por man la ka por lada pi job ne pi rem lada pi boy sya kmat ne pi don shetin wat glad yo blay haba pim glad yo blay pindang long shushu ubriu uba ai kata ka inspiration ya ki babun ki balan te wat glad ya kani ba token mau ba baro ki wan now blay kabaar nga ko abadong ipi pin Leit siya Las Vegas kajaka kaba pau baha po USA ngait pila pule na Martin Leit siya te kan mau Leit siya te om tang nga kabantay la di Leit siya te na kabantay ka yingasem Leit siya te na kabantay ka jala Leit siya te na kabantay ka riru kan mau ngalong ya pi day uban ng kongdu na po India bangila ban pa kanina competition hagane ka World Championship of Performing Arts pwede uban ng kong nakataka by default kipunlong yung nga nodal officer jogari baro kaway dengan sungsarong ba wala hatu kapor ba pipim don hang ne pidon sipo Indonesia nakabenta kitu ki prelims kitu ki round ki bang haple audition nala shoot bet ki video na po kasurkan ud ban pa na marba ngam kwa ban miss ya kane ka opportunity tena kata daw kan mau ya kane pim Leit ban represent yela de Leit ban represent yangi baro ya kari baro kaway tena kata daw pihak ban long ubriu badon akor don burom hot ngalai EP ngalak budin ya pi kini ki arsnem laisnem benta pedi shisha ubriu badon akor badon burom ngi sungu i mei pa ki bala hikai pi ki bala pelong pi kumba pilong benta tangba haba pi poi site kan mau i mei i pai Leit bat pi kan mau ngi baro na kata daw wat sarong wat hanga mei long kumba pilong kumbangi EP hang ne hapo Shillong hang ne po India bat ka bakadu ang kwa banong ikani to ai ba ublay untre kampla lengba kani kejinya jumpi sete hawai baro ngi kwa ban job lada pengim job ru lada ngi rem ru lada ngi longkum ru ai keborom yo blay kata kadai ke kwa ban ong EP de haba pile kamta klepep nang ne sakmat pinang long shushu umuta ubriu uba tiang gajing im kumba tiang kamlu kumba don jing mat kamlu kumba bang kamlu bat apa pile kumta pinlong ru uta umomati ne ka syarak ne kan umomati ka syarak pinlong kum ka sngi kum klur uba teng shine ya ka patingi baroko kerteng jongal kada Kitkupar Nongsiej ada ina rasyang Kynshi ka bahaba po ka East and West Khasis district te ngia dan sangut para bangade wi bahedo ta ngadan art college na nga ladap ya ka bachelors na ni nasin Athens college te menta pada ngatre bat ka Shillong chamba choir te
Te ngalak sedang ban roi na do kapor bangang dam dus nam. Kajing sedang jonga te kade ni yang mani. Te nanto pada ipa yang apa andan syai kata kasab. Te iko akan yang abangan persyang saya ki competition. Te ngastang banlet ki competition kade hakapor bangang dap kendai senam. Ki competition ki ba khamret ke. Te ka competition ka ba he te ngalak kadoi senam. Kata kapor nga roi tanggijing roi khasi. Te na kato competition haka final marwai ken kajing roi pareng. Ngiyo first runner up hakato. Te nang to na kato ka competition ka bangal Leit. Kabade ka jongka west ba ka south west ka kerteng jongka ka de ka voice hon. Te lingba jongka to ka competition ka mod kapan slot kan yang hadu menta bangan yai beteng ni competition. Te nga job ru shipun ki competition haka singing competition balapan ya dak cherry blossom ru ngala job. Te kani kasur kun ut niam kasur kun ut kani ka bangayo Leit menta shatesha world championship ru apo USA kadi lingba jong kani kasur kun ut kan. Te kani ka competition ka bangan sa Leit kadi ka world championship of performing arts kaban salong ha Las Vegas United States of America. So ke competition kan sedang nadu khalai tarik hadu arphoi tarik te ke grand finale kan te arpho tarik te ladang ajab kamut arpho tarik layat te karisap kiri te kumbahan riu putli kiri kinwanya compete kan te ke competition do kam deisho ka basuk nama kala di international level te kamut dan haban ya kunting ya kan tang mga marui mentah and nga dang di ibaning kong do bangalit si menta bangami kwana ke India kan haka do ke competition menta marang sedang na do March April May June sau banai te sau banai menta te kajing pen kre jonga te ngala pen kre bhai te and ke competition do kam dejo ke basuk jing roi ru ni haproi tang 10 minit kin sngap beteng tu kinong roi ke babet kan kibab aya kaba best kamat kita kan kila de kinong job kidan la kijang ki kategori tenga ngajit southly kategori kawe ngale ka rock kawe pop kawe ka jazz but kawe ka gospel te ladang job paro southly de kamat kala long ka jing kamat hanga te ngadan hi ka jing irma namar ba kat hadu ka international level te what tang hapo ka state ru long ngirang siir te ban yang stage teng ma namar ba ban ya kun te ma te kat hadu ka international level te kadan bek jing siir bang ba ngan persang ban ai ka pabhana ka pabahatam kan karukum judge jaki shatei kamdan ra kane ka voting ni kadai full score bet neki judges kan te kin pek ki sat jangi kin ai por kum to 10 minit batam ro kila minus happen yang metik te kum tahi kum ka jing te menta mani kane ka si Friday chipau tarik anwan phai pat arpho metik ngaso ban ai khuble shibun ya ka government ka jangi lingba UCM jangi Shri Conrad ke sangma makiru kila no senyang lamna kamenta kani kecing na chonga shate te ngasngongo iki ba kila i yang ama te kumba I father mene ilong ba I Conrad in sawan la shai kising hayin juni te kataro nga dapna kecing kemen kan te ladang job begini ka competition sathe kamud nga kwa banirap kini ki disable kini ki kena ki badan kijing dunaro kini ki konswate jing tmu janga kare katahi banganyo banyarap amar nadu mensyadang rudu nga sedan baga to kemen sim ba nga set berkat ba andang lahe nganyo banyarap kini ki badan kam kijing yarap te ngakermen ba ladang job nganyo banne kita Hey, up, ruko. Shwa ba finshet da kajo ko umpiang balapan don kam. Up shwa, namar kaneka kta ya kakot kakya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka bashet da kaneka umpiang kan tau bonjat ki jingpang.
Henry Pim day pat ban the shanala ne ban thang pendo no Henry Minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala yakane ko umpnyang shaka biodiesel tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan ktasyo. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.